Potpisivanjem sporazuma o saradnji, DDOR osiguranje i Galerija Matice Srpske nastavljaju uspešan zajednički rad na promociji srpske kulturne baštine i odgovornog odnosa prema lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Vodeću osiguravajuću kuću u Srbiji i vodeću muzejsku ustanovu povezala je izuzetno razvijena svest o saradnji i međusobnoj podršci usmerena ka stvaranju i unapređenju kvalitetnih uslova života i rada građana. Iz našeg iskustva partnerstvo jeste ključna stvar u svakom smislu, ono doprinosi uspehu svakog posla. Mi naše partnere biramo pažljivo i biramo one sa kojima delimo zajedničke vrednosti, zajedničke ciljeve. Vremenom se potvrdilo da je kompanija DDOR upravo takva kompanija. Dva prepoznatljiva simbola Novog Sada udružuju se i u pripremi i realizaciji kvalitetnih i raznovrsnih umetničkih programa i kulturnih sadržaja. And we really believe this very specific institution, Matica Srpska, for its meaning for the country, for whole country, just let me say by chance is Novi Sad. It's a very, very important engine for the development of the culture. Poseban akcent je na međunarodnim izložbama, kojima će se ukazati na značaj i vrednost srpske umetničke baštine, kao i na njenu pripadnost evropskom kulturnom modelu i prostoru. So we want to support this country and this region in the development. We strongly believe that the development of everything of the economy strongly linked to the development of the civilization, the civil life of the people, and culture belongs to that. Pored zajedničke brige o kulturnim vrednostima, DDOR osiguranje i Galerija Matice Srpske dele i zajednički prostor na trgu Galerija, koji se prepoznaje kao buduće mesto umetničkog okupljanja i promocije kulturnih vrednosti.